Program director uyakwamsa mpela ngabe sesambi uma ngabe understanda kahle khona ngabe sesambi Masuma ngasamarize yonke lento eshoyo labazalwane isho basho into yinye ekhuluma nami nawe kanye nalomndeni wasekhaya ilapho mo uthe omunye umole lana umekhuluma wathi kunendoda eke yahamba ngelilalela program director ngikhuluma nawe eke yahamba ngelilanga uma ihamba emntwandweni wami kufika ukuthi le ndoda sampela beyikhathele ukuze ilale icabule kulelitshe ukuthi bese ikhathele hayi Jacob iyabuya manje ngiyamlalela uyakhuluma uthi manje umavuka umisa lelitshe ebekade icamele ngalo uthela amafutha ubonga ubaba lo ngaphezulu manje ukuthi nathi sesilana mndeni wasekhaya nanoma umama engasekho kodwa ukuthi umuntu ofanele ukuphakanyiswa yena uthi omunye hayi Mosikula bahola bakhulumile uthe umunye zazikhona nenyoka kodwa iyodwa eyakhandwa ukuthi bonke babheka yona azosinda ayi kusinda Mosilo uphamise lelitshe bakade ecamele ngalo walimisa kwaba ilensika okufanele idunyile manje nalenyoka ebekade yakhandwa ukuthi bonke babheka yona bakwazi ukusinda nani ke bantwana basekhaya munye umuntu okosenibhekele singabe khona njengebandla kodwa kusasa njoba siyi12 izinithi sesi13 apostoli siyajiliba kodwa ngeke azenishiya mina ngiyakufundisa ingakho umhlabelelo uthakasoze